blue team mania giờ sẽ bắt hạt mình xin một con alba na có chiang về đừng có thì hạt phần về tệ để dòng có cái về mạng xếp lâu ngày đem mang đầu hai môn đi rất sạch alba đã phải có alba đã về cái điểm thì cũng và cái này làm nhân set thật này thu dọn cái này suy đồng han best of 3 sau một kiểu tủ là này fullmanship set thu 3 rồi là hai bola alba na free ball Ui, việc nào nè. Dâu đang hồi lâm phèn phẳng công an rộn sạp lẽ Alba ta rộn lắp khóc vậy cái gì anh đi chọn phải nó mới hỗ trợ thì đâu mà em đi đâu cái mà chọn là lên được thiểm đầu chứ còn sẽ lên được coi sẽ hiện quay một em này một ta bị thìa ăn mặn karon suisel edina nilabin tilin an laudan karon soyedo ni undang acuan dariata yang katiang dia international pro ba ko dariata ni kan leve James lalpek luah karon da luda alba na mai kang kang le lo ni yang hai bola Ldva dan adik dia sideline dan bukat naik dua tak cuma Ldva dah bukan siang ya 24 set point 19 Ldva double ball dai ke dalam box dia man laukat mai besar beng lam hi gone to tingin placing Ldva Ron san le tan jel Ldva da situ besar beng si hai bola Ldva da dai ke dalam tu nak boleh tu mai maku ya mama itu dah ni hai bola Ldva da nana tinggal mah dulu dah Mama placing hai bola sẽ phải Ldva ta về ta Mama còn sân phân các này sẽ lụt rất sần dịch thôi mày cái đó hai bola sẽ thanh ta lâu hai bola Ldva ta blocker out sangat baik Ldva dah ball được sắm đầu pot sẽ rất thấu mày deadline để bắt cắt 10-14 นี่ช่วยอินเคลัมอินหอยพอดเดียงกระบุนลำอินนี่เซอร์วิสมาสักคนเทคเลสซิ่งเลยนะหลังไปออเล็กลงไปโนเอล่าเซตวันทรีฟจัมเซตนั่นไรนี่ครับไอโบล่าโอปีอะเบกาเปียอัลบราเพลซิ่งอะไรโอล่ะ
Opia racing first ball tha vậy là set up chấm liên tục racing lại from đây là Alban cắt zone 2 to free ball Alban đã công racing hai ball là set up chấm long tục rồi à service tha first ball tha zone 2 tingin apa zone sang về bilia lawan Salman ka hai bola Alba tabok hai Alba sa sila ni laidan kan fight ang khela Zoulang le buang ten ang khela straight set 3-0 in Zoulang ten saka Van Floyd hai ball trên point on chuộc 21-19 นั่นก็point นี้หรอ free ball Alba Noel free ball แล้วพวกนี้เลยตัว Noel ที่ setter พลาดนี่นะฉันสู้ spiker opponent ได้ blocker ที่อัปดับเทียมอ่ะ service Alba ได้เลยนะที่ถูก block Opia set luta hai bola formal lega set luta deu thau mai Alberta kai da tia tia mai seven rufi hitting turan ya set alo so tu khai lo an này thật em đi nắn đồng tổng hoa rất tham hùng hăng tú ra này nghỉ tú ra này dọn chùa pe á rất chân first ball và short ball rất chân rất Alberta contact racing set up cho mấy chùa á đấy cái này là hai ball là Alberta box straight on về các cái ball block lẻ hẳn nhắn tỷ tổ thậtช่วยอ่ะที่ตัวบล็อกไฮโบล่ะอัลบาร์ตได้กันนะล่ะโดนไปอัลบาร์ตเซตเบลทุ่งโดนนั่นนี่ first set ที่ตะบุงนั้นล่ะ second set เลย third set ที่สงกลางนั้นอุ่นละตะเดร์มาอ่ะน่ะเฮียนเซตลีนักันที่เมกะ8-1นี่สงกลางอินมันช่วยไฮโบล่ะอัลบาร์ตเข้ามาบ่ะเนี่ยคนเจอโซ่ไอ้แบนซ่าล่ะ service on ball sa short push ang man ka thai bola Alberta block si hek zel mai ni lau vak lo block ti mo ta block siช่วยservice ha Noela nyam ti Alberta ek khoi ba ai tu ta bung lam pangan thau kang li thì lo chat mai semi-final second semi-final match คือมุงโซกันเทละอันตัวเดียวอันนี้ก็ทีฉันจะโจทย์หาดำนะคุณค่ะอันโซกลางไอ้เห็นอันนี้เต็มใช่ไหมคุณจะพูดนี่พาไม่ได้เอาพี่โก้บ้ากันพวกน่าดีมโลแล้วไหมรัสบอลนะเป็นเซนต์สวกกระเทาอัลบาร์ตา placing อะไรอ่ะอันนี้เร่งดูกัน